Hallelujah. Salwana anglabasha matsakusingo tiyabasi. Disappointed. Sanibonani bazalwane egama lenkosi yethu Jesu. Ngwakasilongonyane sibongo libito ngeWonder Boy senzisiwe solo ngisasenziswa nakuleli tawu ngisasenziswa bazalwane. Sikumele kutawubonga kakhulu inkosi nami lengigcinile yangifihla yaze yangiphumelelisa kuleti dinkonzo leti mfanele umuntu lomusha kusafundziswa njengemishado. Inkosi bekade ikhuluma nathi elwandle ngako lokho ukuthi umshado awushadeli inkanuko and awushadi ushade ngokubona komehlo. Inkinga lekhona kithi bantu labasha sibanjwe umoya wemuntu ngoba lithi livi ku Corinthians lithi livi kude lokungagcotsisisa into yomuntu ngaphandle komoya wakhe. Kanjalo nobaba uNkulunkulu manje moya engcwele akahlali la kungcole khona siyambika sifuna netinto ta7 letihamba nemimoya lebhicela imoya yebufebe imoya yebuphinge yebugwala siyambika ingako singeke size sithola umshado asibusiseke. So bazalwane ndobonga kakhulu baba uNkulunkulu ukuthi la kukhulumile namhlanje lokukatha ukukhuluma so lo yakuphinza ngiyavuseleleka kakhulu shengathi nje umuntu lomusha lebekakathi atitshelile ukuthi hey leyansizwa leya angakhohlwa noma ngabe ungatitshela ukuthi mhlambe bafana bobabamba bathole labakholwa bawise ubone lokusmile kancane ukuthi lokwemfana lokwagwiki lokwa kungichisi nje nyana ya noma ungathi portable car inkosi nendlela ngiyale ngayo yaze yasusa bonke batali bami kuze into khona kuyilalela hayi ngoba ngifake ekuhluphekeni bese ke mina sengithatha leli thuba lelo ngihlala ngalo no noma ngabe muhle kwani ntombazana khohlwa forget ubekiwe wami lapho inkosi yasho khona ukuthi ya ubusise ngemshado. So bazalwane kubusiseka kakhulu kuba la nkonzeni ngiyayibonga kakhulu inkosi ingibusisile ngaloko nje lesikufundzile plus nokuthi umuntu lomusha kusona ukuthi angabe nengathi kulicala ngibone kakhulu lokunayimfundzise ekhaya inkosi ngawo lo mshado before sifike ngawo la ukuthi kulicala ngoba uyawuphinza ukhala ukuthi wena awunamali awunani kanti ubaba uNkulunkulu lisilivi lakhe mawumlalela ngalokuphelele utakubusisa ngemvula akubusise nganani emasimini kwanze wena ubalimshingaze nyana utambona kanti ubaba uNkulunkulu ukuthi ukhona uhlele ekhaya ubalisela abatali uyabalisa wathi nje kubalisa nje wathi nje social media ukuthi poster wena ukuthi unjani know yourself ukuthi umuhle ngokutshelwa ubaba uNkulunkulu ungafuni uzutshelwe umuntu ngoba watshelwa umuntu ngenteka lo muntu utana moya thithe lona wena ube thabatha mina nje I know myself gloriously handsome. I don't need anyone to tell me gloriously handsome vela nje badalo gloriously handsome engiyabonga uNkulunkulu ungakha usube gloriously handsome noma ungathi wena live lakho sound like ngathi umfati ngathi isitaba and now lendelo usitenda ngathi kids damages akunanzaba nethisendo sinje umuntu lomusha the way God created you ngayo you are unique and peculiar ungasuki kulo wasuka kulo feel dead bane balabasha abafile baba uNkulunkulu ngibona ukuthi uyangisenzisa athi suka ungayilo. So bazalwane asicapheleni balabasha kodwa umshado baphelele emgodzi longenamkhawuko Nkosi ebusise.